17 апрел дар шаҳри Исфара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргоҳи пойафзолбарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Базебро ба истифода доданд. Коргоҳи мазкур аз ҷониби соҳибкор муассиси ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Базеб Баҳриддин Сироҷов бо сарфи 1.3 миллион сомонӣ бунёд гардида дорои дастгоҳу таҷҳизоти муосир мебошад, ки аз Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин оварда васлу насб карда шудааст. тариқи дастгоҳу таҷҳизоти замонавӣ имкон аст ки дар як сол зиёда аз 60 000 ҷуфт пойафзоли чармӣ истеҳсол карда шавад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани коргоҳи пойафзолбарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Базеб бештар аз 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо шуғли доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. роҳбарияти коргоҳи нав нақша доранд ки дар оянда истеҳсолотро афзон ва шумораи ҷойҳои кориро зиёд намоянд. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҳсулоти истеҳсолшуда таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда, роҳбарият ва мутахассисони коргоҳро барои афзоиши ҳаҷми истеҳсолот ва ба ин восита саҳмгузорӣ дар амалӣ гардидани ҳадафи чоруми миллии саноаткунонии босуръати мамлакат ҳидоят намуданд. با دستگیری سرایری دولت به خاطر تامین بازار داخلی با محصولات‌های وطنی ما کارگاهی پایافزالبراری بزیب را تأسیس دادیم که از چرم تازه با نرخ‌های دسترس به بازار داخلی پایافزال‌ها پیشنهاد می‌نماییم. زیاده از 50-60 نمود پایافزال استحصال کرده می شود. اساساً در این کارگاه پایافزال‌های مردانه با اندازه از 39 تا 44 پیشنهاد کرده می شوند و زنانه باشد از اندازه 36 تا 40 پیشنهاد کرده می شود. اینچنین در آینده نزدیک ما پایافزال‌های بچگانه را نیز به راه میمانیم که از اندازه 30 تا 39 پیشنهاد کرده می شود. طلبات برای پایافزال‌های چرمین بسیار شده ایستادند. ما حالا امکانیت داریم که در یک ماه تا 5000 جفت پایافزال‌ها را استحصال نماییم. талаботи бозор дар як сол 50 миллион ҷуфт пойафзол буда таъсиси чунин корхонаю коргоҳҳо аз ҷониби соҳибкорон имкон медиҳад ки воридот коҳиш ёбад. соҳибкор нақша дорад ки дар оянда бо ворид намудани хатҳои нави технологӣ шумораи коргаронро ба 150 нафар расонад. боиси хурсандӣ аст ки имрӯз коргоҳи пойафзолдӯзӣ мо бо иштироки ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон кушода шуд. пойафзолдӯзӣ барои мо авлодӣ буда аз бобокалонамон ба бобоямон ва аз бобо ба падарамон ва аз падарамон ба мо мерос мондааст. имрӯз фарзандони ман низ ин касбро давом дода истоданд. муҳтарам пешвои миллат ба мо дастур доданд ки сифати пойафзолро дар оянда баланд бардошта шумораи кормандонро ба 150 нафар расонем. برای استحصال پایافزال دستگاه‌های معاصر و نو در اینجا به استفاده داده شده است که آن کار ما را خیلی آسان می‌گرداند و چرم‌هایی که ما برای اشیاء خامی که ما برای استحصال پایافزال‌ها استفاده می‌بریم آن طبیعی بوده برای انسان یگان ضرری ندارد و پایافزال‌هایی که ما استحصال می‌نماییم در بازارها بسیار خریدارهای خود را دارند و ما کوشش می‌کنیم که در آینده باز نمودهای بسیار و صفتش بلند را استحصال نماییم. бо таъсиси коргоҳу корхонаҳои пойафзолбарорӣ рӯзторӯз ҳаҷми истеҳсолот зиёд мегардад. иттилоъ дода шуд ки дар мамлакат давоми моҳҳои январ ва феврали соли равон 17 корхона наздики 133 000 ҷуфт пойафзол истеҳсол карданд, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2021 қариб 50 000 ҷуфт зиёд мебошад. дар вилояти Суғд ҳаҷми истеҳсоли пойафзол дар 2 моҳи аввали соли равон 46 000 ҷуфтро ташкил медиҳад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2 баробар афзоиш ёфтааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки барои таъмин намудани бозори дохилӣ бо пойафзоли чармӣ дар мамлакат шароиту имконияти мусоид мавҷуд буда соҳибкорону сармоягузорон бо истифода аз имтиёзу сабукиҳои пешниҳодкардаи ҳукумати ҷумҳурӣ коргоҳу корхонаҳои нав таъсис диҳанд. анҷоми ин тадбир имкон медиҳад ки воридоти пойафзол аз хориҷи мамлакат коҳиш ёбад.